Mwancho muligereria Wensoko TV nukwegena kwane buno mugasogo ni gogenderete ko bumo toereru tinga kibono ciaragire cinsa isano na ibere ciabono mugasokera ngo koretera mangana maya senchira yo bwenge nceni gonkoro kwa Debora Kirubo. Nigo togo chaka nomonogeri bwe bunge nene Moses Wetangula oyo baboriria ababunge kobeka chibese chisaine eriogo segetana gusira chigosori niga yakwanira ya imeye county ya Uasin Gishu ase chigosori chia cross country chiariganitiwe no mokonyi wo morai bwense Faruk Kibet ase aboria abakenya gocha mona kubwaterana erio koene kyo murembe imeyense. There is no country, not even America, not even China, not even Germany, that has their national anthem played in international capitals more than Kenya's. This is because of the tenacity, determination, and the will of our athletes. I love football, but I love athletics even more. Because every time I see our girls, our boys, beating the world, you feel proud and happy to be a Kenyan. I want to salute General Tuwei. I saw here my good friend, Paul Tenka. The latest sensation on our Kenyan track. I don't know if Faith Kipyegon is also here. But I want to say this, that Kenya is a powerhouse in athletics. Starting from the days of Mzee Kipchoge Keino, Naftali Temu, Amos Biwott, Henry Rono, all the great. Kenya is respected everywhere. Those of you who saw on TV the other day, President Trump, on meeting our president, the first thing he reminded him was that Kenya is a country of great runners. Naomba wabunge wetu na kila mtu, hasa wabunge kule bungeni, allocate more resources to sports so that we can grow our talents. Abarai be kiombe gya DCP bakoragwa no museneta we county ya Kiambu Paul Karungo abobo merana imeye ward ya Kisa East imeye county ya Kakamega asoko mwarigania omu MCA bwense meyo Aduda Okwiri nigo bamugikiria omurai bwense asabagoteba taligo ikerania chigira chia ya saba Kenya. Ametuma watu hapa Ikolomani, ameua watu 3 jana hapa Ikolomani. Wakenya wanauawa sababu wanaitisha haki yao, sababu kuna mtu anataka kuchukua mashamba yao, sababu wamesikia ati kuna dhahabu, na wanachukua hiyo mashamba kama hawajalipa hao watu. Sasa mimi ningetaka kuomba vile tulikuja wote tukalundikana hapa Kisa East, tukalundikana pale Malava, tukalundikana pale Mbere, tulundikane mpaka Ikolomani, tuhakikisha wale raia wamepatiwa haki yao na wamepatiwa pesa zao. Kwa hivyo wewe Kasongo, vile ulikuwa unatuma mtu ya Soprano na ndege, tuma yeye hapo. Vile ulikuwa unatuma Faruka hapa, tuma yeye hapo. Na sisi tungetaka kuuliza watu wa Ikolomani, msitoke pale kabla hamujapatiwa pesa zenu. Hii serikali tunaijua na hizi makampuni watakuondoa, utalia miaka 50 100. Kule kwetu walituondoa bypass. Bypass ilitengenezwa 2018 2019 mpaka 2002, hawajawalipa mpaka sasa. Sasa watu wa Ikolomani mkihama pale, zile familia 800 mjue mumeacha mashamba yenu, mjue mumeacha gold zenu zitakuliwa na makampuni ambaye Kasongo. Barabara kilomita 1000
ambaye ulisema utaweka tarmac hapa Western Region. Kwake Rift Valley sasa hivi wameweka 2586 kilometers. Sisi kwetu hata kilomita moja hakuna lami. Nikamwambia William Ruto hapo hapana. Nikauliza William Ruto, ulisema utazindua factory ya Nzoia na utazindua factory ya Mumias. William Ruto badala ya kununua mashini ya Nzoia, William Ruto alienda kule nje akauza factory ya Nzoia, imeuzwa. Factory ya Mumias imeuzwa. Omubunge Okiharu Ndindi Nyoro nigamochirie serikali ya Kenya asogotaigwana nabuya n'abaguri be kampuni ya Safaricom tinga kiatebire ibirengo byo komenya imeyense nigo bire igoro mono asebangiye gusangererwa erache gukonya gusukiense ya Kenya mutwe gwetera obwagachi. The government slept in negotiating a better deal with the buyers of Safaricom stake. And I'm saying that with confidence. And I say so because I have been in the stock market in Kenya for a long time myself, because I also invest in the stock market. The Kenyan market has been bearish. Bearish meaning it has been going down. It has only started going up from last quarter of last year. And you cannot measure the value of Safaricom by how much the share is trading. And there are many examples for that to be reevaluated. There is something called a bulk premium when you are selling many shares together. You have seen many companies do that. Rea Vipigo did that in 2014. The share was 27 shillings. But by the time they were selling bulk, it was bought by Rea, a company called Rea, the same brothers who had started the company earlier. The share was bought at 85 shillings. Like yesterday it was 27. By the time it was happening, it was selling at 85 shillings. If you look at how the companies in the health sector are valued, I just want to say as a Kenyan, the government of Kenya is trying to sell Safaricom for a song. And because there is a period for that, for public participation, as it was said in Parliament yesterday, we are going to put our voice because we want Kenya to get the best value out of selling our most prized asset called Safaricom, so that that money can build our roads, that money can build our airports, that money can do infrastructure that we all use as entrepreneurs, as manufacturers, and as Kenyans. Omwaziri w'obulendi bw'ime Kipchumba Murkomen obabolirie abaibori goika abana babange na kubasemia eliokoene kyango twara bale chimbwa chingiya ekyo kirabaraya samagimabo ali mutwe. Tunapoteza the current generation because of absence of family mentorship. Absence of family mentorship. I want to implore you, usipende Mungu tu na moto na encouragement ya kutoka fellowship. Najua saa hizi ukienda hii wiki moja ama siku ngapi, mumewashiwa moto ya imani kabisa. Ukienda nyumbani unachoma watu. Mtoto hata akikonga kikombe hivi unasema shindwe kabisa, kwa sababu umetoka hapo umewekewa imani kali. Lakini kitu ya maana zaidi ni if we as mothers of my generation and the generation below, if we can borrow from the losses of the previous generation, because tuko hapa sisi wa 30s and 40s kwa sababu wa mama wa 60s and 70s took care of us. They put a lot of effort in family values. I want us to kienda nyumbani, let us ingrain in our children family values. Ijulikane kwa mama Eunice, kwa mama Lois, kwa mama Jane, kwa mama Zipora, kwa mama Sara, mambo yao inafanywa namna hii. Sometimes kwangu watoto wanafika wanasema, oh, they used to come and tell us, oh, you know,
utupatie simu. Dad, mimi nataka simu. Mimi namwambia hapana, haijafika time ya wewe kushika simu. Anasema lakini so and so ako na simu. Na sisi tuko shule na yeye. Namwambia hiyo ni ya familia yao. Tradition ya kwa Kipchumba, simu haijafika time ya nyinyi kushika simu. And I'm not saying there's anything wrong with simu. In fact, I had to change at some point because the school required them. Now the school, they changed to require them to have a phone, to have a computer, to have all those things. But the thing is that as a family, nyinyi kama wa mama, you must build your family traditions, family faith, family ways. Mtoto wako akikua, ni must know kwetu haifai kufanywa namna hii kwa sababu kwetu tumeokoka. Na kwetu tunapanga maneno namna hii. Sai vajenzi va chiramo na koroisia ikiama kiabo ikio kemanyekanite buna the Economic Pillars Alliance gosetepa ikio kegochie kubakonya konyole birugo byoborai chinga kibone nse ya Kenya egenderete kweyarigania asobochorio banene bo mwaka bwechiri bwibere ne 2025 aseba boriria basaye gwestokia asobonge elio kubwata chikura elio chikure icho chirachi kubakonya gochora barai baganitie. Sisi kama chama cha Gen Z, sisi kama TEPA, sisi kama chama ambacho tunaboresha uchumi, our agenda is very simple. Si yale maneno mengine bwembwe, sijui kutenga, sijui kufanya nini. Hapana, we are very much focused as the young people. Na tumekubaliana kwa kauli moja that if we are not in those tables, we are going to break those tables. Manake, if you are not in the decision making table, then umewekwa wapi? Kwa menu. Na kwa muda sisi kama vijana tumekuwa tukiwekwa kwa menu. Tunatumika vibaya, ikifika ni wakati wa fujo, sisi tunachukuliwa, tunaenda huku mitaani, tunapigana, tunawapoteza wenzetu. Lakini leo, semeni leo tunatangaza wazi wakati wa vijana kutumika na viongozi wengine umefika mwisho. Manake vijana wamepata chama chao ambacho ni TEPA. Au sio? Harambee! Harambee! Wakenya muweze kuchukua kura. Tafadhali wa Kenya. Hata kuongea kwa mdomo haisaidii. Hata kuandamana kila wakati haisaidii. Kitakachosaidia sisi tuweze kujikomboa na tuweze kuimarisha uchumi wa nchi yetu ya Kenya. Filani hiyo tu moja ambao ni nini? Kwa hivyo na wasii wa Kenya wenzangu na sana hawa vijana wa majensi, tafadhali tuende tuchukue kura ili 2027 badala ya kuandamana tuweze kuandamana kwa njia ya kupiga kura na kuwachagua viongozi wanaofaa. Omwaeli omwanchu murigereria nigo ngochi yako gotigana roboti ororo ariganitiwe no musakyo ito Frida Kirubo igoro y'abantu ba intersex gusebaria babwate chinsemo ibere cyabo bisi tomerane chinga kichinda semesa yamangana maya asenchira yobwenge incheni gonkorokwa Debora Kirubo. Bange nigo babeire bakwiburia amabolio igoro y'abantu ba intersex korende egetasini Gensoko TV nigo kimukirie egetambukiro ngutuka elio kumanya obwene bwingane yo. Franklin Kebagendi ngati yabali abamanyikanite ne serikali koba intersex naya naro agotusemia igoro y'omwana intersex. Umwana oyo no mwana uri akira kuiburwa bantu bari ko banichungurio kumanya osino mwana omwisike osino mwana omumura igotote na asa singine asiri tari okorama tiamte basiri tari okora ori okorama in quotes no mwana uri gaiburu kabate bintu bibere lakini ebintu bibere ebine bintu biritokorora lakini gento nainde mbire bye mibirito tena egerto teno yo Frida no muswati lazima imeyaye abe atwale ebintu bye mibyo muswati byakere bimachine bintu byesko usito teno yo Kibagendi lazima ebintu bye imebya Kibagendi bimachine bintu byesko ndeni kuruka to amanya kwana digoro ya chromosomes na ndipo amanya kwana digoro hormones
ebinte byonse nabigata no mwana omwisiko sunumumula lakini bona so mwana oyo ogusangina binte byonse biri ku match nonya nabo nigo atusemire buna ekero omwana abiboire nalio rabe gukumanya gose no munyaruka gose no mumura omwana lazima aike miaka tote no mwana oyo ikire miaka ya puberty na nowadays asinge nje ndagira tokolia singe nchome bibere ko baki tofauti igo mwana lazima abe puberty na mwana batose miaka 5 3 miaka 4 miaka 10 ndiyo mwana ko tsana naki ka umwana uchakire korokana no mwana mwisi sino mwana mumura igo bona usange no mwana ya uchakire ko imanya na ya chakire ko kwa omno mwiburi wa chakire ko no mwana ko nyankorera imoro chitali frida nkibaga ndio rabe at puberty asensemo ya Franklin nigo akwerera chinchera areretwe magayense ya Kenya etarabeka lichiko lyo kubamanyikani buna abana bande nje na ibore tuna intersex una nateba lakini asinge nche myake yabo ibore bane mbabu atokumanya bakandera buno mwana muswati sana sana ngento kyo korekana aba ibole baite ba okora ngento kyo kuna intersex genital mutilation okobara egero mwana oyo morere nense media emotagiti igo nabere ne myake yonsipi naende banyana ntu abata sheria ingaki yonsipi emyake ekuru mpaka 2019 ekero serikali rende yabaleta abana intersabanto intersex sensemo ya Kenya na Children Act 2022 kaba amended ku include an intersex child na boni ganto bwate bill in parliament igure ya intersex abantabanene ige myake yane ya maiga igo na rete tuna komboka igo abantabanga na obare konra na igo mbake kana igite bono na chagre kuimanya lakini bono no imanya tubwati okubwa bogote na ninge sengencho e community ejami yaito ayoma etena abantu bale sense na abantu babere musbati no mumura igo sangina yalenga ko musana mbake ekero na Colt High School na ina chagite bono ku Google mono kumanya na ikeningi na ina ito konyora friend agan direct asi organization yaito tubwata bona iga ekonyokorera abana ba kogenda omuchando omonene oberego kwenekigwa ase chinga no gutatuara obumanyi bwaisaine iguru y'abana ba intersex ekyo keirire abange konengetwa na ndo sangina abaibuli baita sengencho bagoteba okono kuragererigwa abaibuli baita bagoteba kinenge tuita bwene tete society digo bona abaibuli baita mbari gototaina ya yegente kenkeroro na ndo bona we are the first generation yo kwana open na we are here and we need this space igotera baraisi asensemo ya abaibuli nigo babwate ebirengererio kubwatikana n'abana abo ase abange bagokagera buna no koragererigwa nonya nabo nigo Franklin atwarite chinga kichinkongo anene ase abantu kumuitaberana ekiagera nigo areretwe buna omwana omunyaruka goika akabibora tali raisi abantu ko adopt kumanya na bono ebinte bimpiroro bono abantu bangi bacha batana yayo manyete iga agachaka hendo chirogoro gari agachaka we change mbari kumanya na montari we change no monto gokina boigo mbagenga kia yeka igo gusangina ya irirenga kia nene sana abana community mono mane sinja abana ba minto njembanga njite from the word go na ende babere bago support lakini saa singine community nene community gete minute na bana bali bamino boka chianti cha ino nchiroro chikase ni cha nchiroro igonyora abantu abamba go kwancha igo cyo sangina ngo chuko twarore gasi nyingi igo yabeire kambaka no nyemboniga unando muntu mogotuga bado go sangina go chicheri gunkoro gana kala kirende injege ndo kiamana ndaite immediate family bakungancha bagon support then I'm good senja buna bunta kitase daily business korende nigo aimukirie egetambukiro gyo kumanyania abantu ba intersex gwetera ekyombe ya jinsi yangu wikira bonaiga nigo county ya Kisumu bale $23 county ya Homa Bay $23 county ya Migori $35 ase county ya Kisii $35 ase county ya Nyamira 13 na baiga ase county ya Siaya 15. To be honest gendongeria ke kongwenseye unabonekera gwatebiri na emonto gete bantu bakona liteiga senja bantu bakwenda go label na different names bakora mainchire tabwenereti utatigarende inchigo ne rwete no murai nende ngatebambu as long as kinenge yonkunywa gwe change no mubero no gento ko baboigo ina ate na tigambu murai yegerenda ya bantu baito egera abana abakonya kasebinyuro na gotebeke ne gwitirenga kiyo kuruboni gatu karenge babere bali tu amanyine ngakiyo boni gatu tumanya ine Kenya ngima manyita abantu more than 2000 including umwana obwate boni ga 7 months
Amaonchererio nigo agendete gokorekana riokoeneke buna abana ba intersex nko enyorera bari ribaga ase ebinyoro gochenji certificate Kenya ibwende kuire amatuka 5 lakini yane yerite metinyene ndainde ndate bena singi konyorenga kiirende to change the Children Act egere ya community mwana intersex lakini one officers service providers konyora mbara manyangi that means yangirete metinyene singi ya consultation yande but moniga a part certificate ya intersex ngorenga na wetera children services civil registrar information yekire sali ground lakini ende bona una egekundi ntogenda to bakwanira egere bamenu mwana yekerachire onyoro iboiru rero mo certificate goteba ai but onyoro ikire boninga ki aitire ne certificate mo change certificate yaye ebe ai so that umwana oyo are runa bali bande as a society. Jinsi yangu Kenya ngati yebyombe biribe imukire egetambukiro goika anye abantu ba intersex eriyo kobasira nabo igokoeneke buna nko egendereria bali jinsi yangu Kenya nege kundi kia rabiro rose miaka boni gange 13 years na inde miaka ito yon speaking to akoreto no gatana na ki umwana yo gaiga nonka ige minute ne karto manyiro umwana yo nare kenyora segete no kuminyoka kumubwato ko boka sabwane date ko kware raba ibuli njira babwenta kumwancha ko kware na ne chifu kenyoro abara ibaite bamino umwana unaro na inde na kiba kumukonya koreki aba sabande na inde mono to akaro na ne school fees ya garo umwana ya gande school ese nje to ajite konyona aba ibuli baito eba gutume ko umwana una income generating activity bako mokaruna nero ko mokonya kolera bali bande igobona sa organization to make sure na to akanira mfana se onyo ne school fees to wena to ko mobekero mwana ne school onyo ne biasara igero mu ibuli anya ko ro mwana ebinde bike bikengo kora tole yagerete to ikira sto ikira iga okolerwa ku mwana o intersex nigo kore okwengenjo asekorende Franklin akoboria abaiboli watababekera ebitango asekiria baganetie goikirania asobugema bwabo omwana oyo no mwana munonde na nda sengencho yaigo na giagerte ngatenanga babuna umuntu mutangani gwesokia intersex kurwanire kero kyo MC mukuru kwa njenga 2022 general elections then boniga ma married man mbota abana bane igo sa singine ntoji ko suya bana ba ko twara freedom ya kiri ko bwente gukora ka bana ba uwanja goka from the word no mwana onde buno orionde egere umwana oyo monyene gwetere o support ile community ko mwa bona boyego kinga kiyota na ya mama nje buna nyigwete ndete gokoreke nje mama buna nyigwete setata gose community go solio mugomora kumurenda njase nyigwete iganta to koraigana iga yagera tuskamu ogosirwa nigo kogenderete kurwigwa nababwatani elio koenekia ngomanyana bale nabo igo kulinda obochenu ubwobongo atotara ikero munyagitari uri okomokora therapy ndobwate ndutwe kabanyana support group isengenjo sasingina sengenjo kale iskaria tamanyi tina nengi kendre lakini yakero ntore ndutwe kasentwe gokwanera na tore yagero umuntu manyana yaya uluna dirigo tore ukwana ekingi bwente gokorekana boni gike kibwente gokorekana ngakigete kuroroga muntu bwate ngokora tore gasuya sara na madare egere umwana oyo arorwe na experts are moving forward igonto bwate network sana engi sana na counselors all over the country na indutwe kabanyano having support groups is a plus nonye nabo ensemo yabalia bagotwa mbara ebwa magega ase baleteirwe eyanga yira bege gotumika elinde kolinda obochenu chingaki chamatuko abo tiangwanire product yetu bwate ko in cruise fit e product yeye igotwa chete kukanyoro no abana abekero baiboirwe na inde bagendere gukina ngwika barenga kiba bagotwara tigendo tokata na periods ogosangina product teyo iri Kenya yare kuba fit mpaka 2024 ekero na twakortaga survey ga keigo asa abantu bali twakwanete twanyorete na tata 40 tuka interview abantu 41 abantu 30 bata tena indungo tnyora to the periods na inde manyana abana ba same chance oni chiabo nchiri kawaida una chiri chaba swati igomba ta special product ego chikoba ko accommodate their needs igona ikiagerete ngachane yankeye na inde ngosaba muna yankeye mainstream chirijo kora mwana administration adopt this product so that mobe no kumanya ko include umwana oyo tebana inumu mokwana mwana na sanitary cha bana baswati mwatiga sanitary cha bana intersex boigo nigo Franklin akwerera obuya bwaye anene ase okulinda ebitoitana ine na boigo kulinda obochenu yangeye to be honest teria so mwana intersex weka yange na begutume kuna abana baswati
na bana baswati generally lakini ndio bona ige kobe tofauti yake sengencho bono tenge buna chianga chiri tunalete tenge bune product yetu nandete sengencho omwana muswati na bago tumeka menstrual cup omwana muswati na bago tumeka tambon omwana muswati na bago tumeka pad but when you look at this product igera tofauti yake sengencho ne boxer eje kwene pomna on the na bago yutumeka lakini nda sengencho ya omobere bu mwana intersex na ikiagera to kairo sie design yeah eyange yego sibigwa yane kerwa yoma igo twarostie yange ye egere konyo muntu yuchinsa chinyinge tenge santal tower iri go tumeka kai go gwatuguta yaye yogo yesibia na sengenjo ye climate ye tomurochu na kire etwali to konyora ne karo sabine twakoneta ke gune metali menge ego sanguna ebinto bire bya tumugutu tubiga tugona bona bigo tiche metaro yaito lakini yange ye go sibigwa yaba buyagabo yagara no ne climate ingo support to climate kurinde okuboligwa nigo kwarurugo chia ase abaiboli gotuguterare chimbwa nebikoro bitali ebyengencho nagosokia abana babo eli gukina batali gwatananwa Kenya boniga etoko bakaided na nege koro igone na religion ne dini igo bana sasa ngino sangina naro tena yayo mwana na abantu no dionde omore na kawaida lakini bado mbali website abana na ndo kusangina bono eli test case to abwate ne liuno mo buri muswati osaidu kurubo mugakoye ese njo mugakoye tataiti omwana oyo igo kusangina baibori baito ka omwana oli bagamenya sekenyoro egere omwana no nde bwense kenenge yo gekogera omobege kando no tabwene tia sabana bande ya egere abana bana boro biguna babwenta sekenyoro inju twensi kwense ne yetu twensi na inde to wabona bona muntu ngoja gukwanira ali ngoja watebaleki bono roje myake yonsi na bere boniga mtatiti ya sold na chenje tike bande kyana myake bere ya elire igo buna inchu ronde gaiga buno murai inchu to bwata no koboka igara to skotwensi sengenje buna at the end of the day esirikali go tena igo kwali bakekaro we so kiri go tena no ndiga igo mutu aba as an organization ko batore mental health support ko batore education support ebi asara nyora at least kwa kwamira ke sengenje to etokanyana tadi abana bonsi intersex by the school sengenje yo boba endele rega no boni ke sto bwata kya moiso ndengena omwana oyo takabera children no omwana takabera school sengenjo bado despite the fact that as education system ndo bwata grade 7 and 8 and 9 ego coded nation ya with an intersex but bado jiskuru chaito bado njira accommodate umano yigo sangina to kenda nyoko kwana na to make sure that umano ngo already do baga no yembo ni ga Kenya serikali yetu ya Kenya genda to gukora children homes serikali genda to gukora discrimination yetu atwara na skuru eri mwina line yabana bali babwa to bale ma skuru eri mwina line yabana bali batabwa to bali mabokorora yigo ne serikali genda to gukora kintu gikora integration same to these kids duta idu mwana yobana chabe kune skuru eri ngao egere boni yeko garego ego koraki ego twara eto ko pagua bana mono asensemo ye serikali boigo nigo yaboligwe kubeka lichiko eligokonya omwana o intersex ase serikali yetu ya Kenya thank you so much aseka sirimu atokorere sengenjo boniga Kenya nere nse ntanganya South Africa na ense ngima goriko kana isi omwana oyo lakini ndo tutatoka boniga motokonya ni implementation of this work part certificate tiga omuntu gakwenda science ali kenyoronyo na boko include omwana intersex ase part certificate sengenjo neroro omwana otaba misgendered ase certificate ase sengenjo ogotamanya Kerubo Frida Ensoko TV